Ibya Iran turimo kubirebesha amaso natwe tukumirwa. Murasirazuba hagati biri kuhaba. Mwaramutse. Tariki 24 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026. Murasirazuba hagati biratunguranye. Israel ubwayo yatunguwe n'igitero gikomeye aho Hezbollah ifashwa na Iran yongeye gusuka ibindi bisasu kuri Israel bitunguranye. Nyuma ko ku munsi w'ejo nanone twakubwiye ko ibisari nibi byabaye ariko bakoresheje drone. Ubu none si drone gusa ahubwo hinjiyemo na za rokete bya bisasu byabo birasa mu ntera ndende byageze mu kirere cya Israel, maze abariyo benshi kuva kuri IDF kugeza ku baturage bagatungurwa n'ibi babayeho, bakibaza bati none urugamba rurongera rurabyuye cyangwa ruratangiye kuri twebwe. Amahoro twe tumaranya iminsi, agenge twe tumaranya iminsi kararangiye, bagiye gutangira kudusekeza. Abandi bati nimutuze nyine twaje. Amerika yaba ngo yongeye kurasa kuri Iran. Hari impamvu. Uburinzi bw'ikirere bwa Iran bwabonetse buri mu kazi mu gice cy'uburengerazuba bwa Tehran. Hari ibyagurutse mu kirere cya Tehran birasandazwa mu kirere, ndakubwira uko byagenze. Ariko Iran icyo yagaragaje ni isomo ridasanzwe ndetse ni itangazo rikomeye kuri Washington, ni itangazo rikomeye cyane kuri Tel Aviv n'abandi bose bumva ko Iran bagomba kwirasaho. Iran iti olinga te mu byange cyangwa se mu byemere, twebwe ntago turagafuka imvugwa rimwe, ubitekereza atyo aribeshye cyane ku buryo bukomeye. Ndaje tubirebera hamwe muri aka kanya kamwe ku kandi kuri kuvugwa kuri Tehran muri kino gihugu cya Iran, ariko cyane cyane muri Asia hagati. Ibise wabyimenye wabyumvise. Drone y'igitangaza Leta Zunze za Amerika, imwe muri za drone zikomeye Amerika itunze, yaba yarahanuriwe mu kirere cya Iran mu buryo bugaragara. Iran yerekana ko idakinishwa, kuyataka mu kirere bidakunda ndetse no kuyitesha umutwe bitari buze gukora, maze Iran ihitamo kumananura iyo drone ya Leta Zunze za Amerika. Iyo benshi bavugaga bati wow, iyi ni drone y'agatangaza. Ibi tabigarukaho kwa tugiye kubona internet byose ndabigarukaho. Ndavuze ni kuba mu bice byinshi by'isi yashobora gukora internet bitewe nuko imiyoboro ica muri Hormuz Iran yapanze kuyikata no kuyica. Ndavuga mu mazi ya Hormuz, aho Iran yanagaragaje ko ifite igikoresho cya gisirikari gishyashya cyangwa se ibikoresho bishyashya bya gisirikari, intwaro nshya zangana na Leta Zunze za Amerika muri ya mazi, ivumbi rigatumukana. Iran yagaragaje ko ifite ubushobozi bw'ihangana rikomeye ndetse ifite uburyo yakora mu tuntu twayo, maze ivumbi cyangwa se ibyago bikagwirira Leta Zunze za Amerika muri Asia hagati, nubwo bibwiraga yuko ari ikintu cyoroshye kugeraho guhangana n'igihugu cya Iran. Turakuzemera ariko reka ngo ikaze ngo byose tubijyemo tubihereye muzi ni muzingo, tumenye ngo icyabaye ni igiki, ikiri kuba ni igiki, kamwe ku kandi. Yewe ndi umungu wa Kamanzi, hanyuma wowe Rwanda ngo ikaze nk'ibisanzwe utujyane ku musozi kazi. Mu buryo butunguranye koko ntawe utatunguwe, ndetse buri wese ari no kubyibazaho bikamucanga. Ateka iki gihugu twahoze tubona cyagara imbere Leta Zunze za Amerika, imbaraga na n'uyu munsi bakaba bakizifite. Iki gihugu kiroroshyera, abandi bati ntago cyoroshye nyine. Ni igihugu cy'imbaraga cyubatse kuva mu myaka ya kera, kizi neza ko gifite umwanzi ari we Etazini, bazi neza ko bagomba guhangana nawe hasi hejuru. Aha niho duhereye. Ibitero bikomeye byagwiririye Israel ngo biturutse kuri Hezbollah, byabaye ibitero wavuga ngo byaje mu buryo bwa gitunguro, ariko kandi haboneka n'iturika rihambaye ryabaye muri kino gihugu cya Israel, ari naryo ryateje kwibaza byinshi. Hezbollah yahagaritse ituze, maze yohereza ibisasu bya rokete byinjira muri Israel nyuma y'iminsi y'agahenge kari kamaze kwakirwa n'abaturage b'impande zombi. Byateye hagarikwa nanone ryo kuba habaye agahenge by'iminota mike mbere yuko igihe cyo kongera guhagarara gishyirwa cyangwa se kikemezwa. Mu buryo bwatunguye benshi cyangwa se bwatunguranye, mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri uyu wa gatanu, Hezbollah yarashe ibisasu byinshi bya roketi ku mupaka wa Israel.
ibi bikaba ari ubwa mbere byakorwa kuva aho guhagarika imirwano bitangiriye gushyirwa mu bikorwa, kuko ibindi bitero byagiye biba hagati ya Hezbollah na Israel byagiye bibera mu majyepfo ya Lebanon, aho Hezbollah yagiye yohereje za drone nabwo atari za rokete nk'izi ngizi. Ingabo za IDF n'ingabo za Israel zemeje koko ko izo rokete zambutse ku butaka bwa Israel. Icyakora batangaza yuko zose bazimanantuye neza, bituma atagira ibyangirika cyangwa se abakomeretswa n'ibi rokete byaturutse kuri Hezbollah. Ariko iki gitero cyabereye aho cyabereye cyazamuye nanone ubwoba bwinshi ndetse no kuba diplomasiya bidashobora gukorwa, nyuma yuko Donald Trump yatangaje ko rwose babona igihe cy'imirwano kishobora guhagarikwa burundu, hanyuma bagakomeza ibyitwa ibiganiro bigomba guhuza abayobozi ba Israel na Liban i Washington. Hezbollah yemeye ko ariyo yakoze ikintu gitero, maze ivuga ko ibisasu bya rokete byari ukwihorera ku bitero Israel bivuga ko yagabye mu gitondo cya kare kuwa kane mu mujyi wa Yatel wo mu majyepfo ya Liban. Byakomerekeje ngo abaturage kandi bisenye n'inyubako, abaturage bakomeretse harimo n'umwana mutoya. Ibi byababaje Hezbollah itabashanzi tugiye inama twemeranye yuko tugiye guhagarika imirwano niba rangiza baduce ruhinga rwa nyuma batere Yatel. Nyamara aho Yatel impamvu IDF cyangwa se Israel yagabye igitero ngo babonye ko hariyo inyubako zikoreshwa na Hezbollah, maze Israel imera nk'imbwa iri guhunahuna inyama, ibona ko itakunda guhagarara hamwe, imaze kubona umuhigo iti turahagarika imirwano ariko maze tubaturitse tu bashika basukaye ibisasu byabo, maze Hezbollah nayahiri itoya. Nubwo intari higa n'ingwe nayo ntabwo yoroshye ingatuzi, maze bahita basuka bya rokete. Gusa Israel bakimara kuri rasa izi rokete mu minota mike gusa no yise isubiza yibasira intwaro za Hezbollah zarasize rokete ni ku rw'imikozo bya rokete mu majyepfo ya Liban hafi ya Yatel. Bigaragaza ko kwihorera byihuse cyane kandi ko imirwano ubu ngubu noneho itarangiye, ahubwo iswa nkawe itangiye. Nimba uruhande rumwe rurasa, urundi rukavuga ko rudashobora kwihangana rutarasubiza, rugahita rusubiza mu buryo butunguranye. Benshi bumva ko bishoboka cyane ko n'urundi ruhande ariko Hezbollah nishobora kongera guhita isubiza, maze bikaba ibyo ngibyo byo guhanahana ibisasu. Kugwangana kubaye hagati y'impande ebyiri masaha 24 ashize, harimo kurasana kw'intwaro ntoya gukoresha drone n'ibitero byo kurwanya ibifaru, hakamo n'izi rokete. Ingabo za Israel zikomeje kandi ibikorwa byazo bya gisirikare mu majyepfo ya Liban, aho bigaruriye bakurikirana icyo bita ingamba zo kwigarurira akari agace mu kugira ngo birindire umutekano, icyo bita buffer zone. Mu gihe Hezbollah yongereye amayeri yayo nayo bivuga ko ikoresha indege za pilote ziyobowe na fiber optic cyangwa fibre optique, zigenda zirushaho kugorana cyane kuzifata mu kirere, izizwi nka FPV. Izi drone zite diamond iguruka, kuko akenshi ikoranabuhanga ryo kuzifata usibye Ukraine ivuga ko ifite iryo koranabuhanga kimwe n'ikoranabuhanga ryo gufata izo bita Shahed zakorewe muri Iran. Ibindi bihugu byinshi nibyo byagira ubushobozi bwo guhangana n'izi FPV drones. Niyo mpamvu izi FPV drones ngo zikora akazi gakomeye cyane kuri zikorera Hezbollah, akazi gakomeye, zigahungetesha ingabo za Israel. Hezbollah irimo kuzikoresha preto. Hagati aho ingamba za diplomasi ziragoye kubera ibiganiro bidasanzwe hagati ya Israel na Liban bibera muri White House, bikagaragaza intambwe ikomeye ariko igoye yo kugabanya ubukana nyuma y'imyaka myinshi y'ubushyamirane kuva mu 1948, aho Liban na Leta Zunze za Amerika na Leta za Israel batigeze bumva ibintu kimwe, batigeze barebana neza. Ariko reka nguye nk'urugero, katuvuga yuko wenda uri president nanjye ndi president, n'uwo nguwo muri kumwe ari president, n'uriya nawe ari president, twese turi badni duturanye mu bihugu bine. Hanyuma tukabona umuntu araje ahise ashinga leta hagati yacu twese, akoze ku mipaka yacu twese, afasha agace akisi igihugu cye kigenga, kandi ibyo bigashyigikirwa n'abanyamahanga, bikarangira agace yafashemo igice kinini cyangwa se igihugu yafashemo igice kinini kavuga ko ari cyawe, bakibujije cyangwa se bacyambuye uburenganzira bwo kwitsa igihugu ku isi. Ufite ubwenge wavuga ko nta kibazo ufite, wavuga ko ntacyo bitwaye. Ubwo ndavuga ibyabaye kuri Palestine.
mu 1948, bakayambura ubutaka, bakayambura n'uburenganzira bwo kwitwa igihugu ku isi. Uyu munsi aribwo ari gushaka ngo tugire leta ebyiri zemewe, ariko kakandi kaje kakidumberekezwa mu hagati bakacyita igihugu cyemewe Rwanda mpuzamahanga. Ibi byaje gutuma njyewe na nuriya tutemera Israel nk'igihugu cyigenga, nyamara muri twe hakabonekamo undi uvuga ati tuzaharanira ukwishyira hamwe kw'akarere, ntago bazongera kudufatira ubutaka. Cyo bise acts of resistance iyo Iran ihagarariye kugira ngo Israel idakomeza guteza akakavuyo. Liban, kimwe mu bihugu leta ya Israel yifuzaga guhita yigarurira vuba, na cyane cyane yuko bavugaga ko kuva mu gihe cya kera uduce twa Sidoni, Tiro n'utundi duce dutandukanye two mu majyepfo ya Liban twari twa Israel, ngo iyi impamvu bari gukomeza kurwana. Ariko kandi nanone atariho gusa Syria, Iraq, atariho gusa kandi Palestine, Gaza na Western Bank, atariho gusa Misiri, Saudi Arabia. Ibihugu zose Israel ikaba ikubiriye bikinyori yifuza kubyambura ubuduce bifite kugeza ku rukuta cyangwa se ku mazi ya Perse bagaturana na Iran. Ayenya Iran ibyo ikayibona nkaho ari agasuzuguro ndetse no gushaka kuhifatira ubutaka bw'abandi. Ibyo abona ko ari ubugambanyi bukomeye, ndetse Iran ikabyamaganira kure, kabwa idashobora kuzihanganira. Nubwo ariko hari ibiganiro igiherutse gukorwa cyagaragaje ukuri gukomeye kuko guhagarika imirwano bikomeje kuba bihindagurika cyane, bishobora no gusenyuka vuba, ndetse no kuba hari ikintu kimwe gusa Hezbollah yanze ibiganiro na Israel, kandi gashimangira ko habaho kurwana mu buryo bukoresheje intwaro. Muri make urujijo ku mupaka wa Israel na Liban rwongeye kugaragara ubwo Hezbollah ikomeza kugaba ibitero, kandi bikaba bigaragaza neza cyane ko iyi Hezbollah idafite gahunda yo gucika intege cyangwa se kwemera uruhande rwa leta ya Israel ivyo ruvuga, kabone nubwo ngo baba bari mu biganiro. Ibyo ko mbivuyeho nigiriye kuri ibikorwa biremereye byo kuvuga ko hari igitero gishoboka kuba cyagabwe kuri Iran muri aya masaha y'ijoro akeye. Uko bigutangaje nanjye niko byanangaje, ariko reka mbikubwire, tuzi neza ko twese imirwano yahagaze hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ndetse ko bari mu buryo bwo gushaka igisubizo cya diplomasi. Gusa ubushyamirane bushya buri bimwe kugaragaza ko harimo guhungabanywa ituze muri Tehran. Byagaragaye ko systeme zirinda ikirere zatangiraga gukoreshwa mu buryo bwatunguranye mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Tehran burengerazuba. Itangazamakuru rya Tehran ryatangaje ko urusaku rw'amasasu arwanye ibiguruka mu kirere rwumvikanye mu burengerazuba bwa Tehran mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, aho abayobozi bavuga ko systeme zirimo gusubiza ibitero by'abanzi bazagiye mu kirere. Imiterere nyayo y'ibitero ntabwo isobanuka neza, ariko iki gikorwa ni icya mbere kiteye ubwoba kuva aho guhagarika imirwano bitangiriye gushyirwa mu bikorwa. Uko ibihuha byagendaga byiyongera, ibitekerezo byihuse byibanze kuri Israel kuba ariyo yagafashe ya mbere mu gutera Iran. Imaze igihe kinini ifatwa nk'umwanzi ukomeye mu ntambara y'igicucu yo muri ako gace, ariko abayobozi ba Israel bahise bahakana ko nta ruhare bagize muri icyo gitero kibasiriye Tehran cyatumye uburinzi bw'ikirere bwa Tehran butangira gukora imirimo. Umuntu uhagarariye umutekano yagize ati Israel ntabwo irimo kugaba ibitero muri Iran. Uko guhakana byarushijeho kuba bibi cyane, noneho bitera no kwibaza icyateye ingabo za Tehran, ndetse niba guhagarika imirwano byatangiye kurengwaho byuzuye. Gusa hagati aho hakurya y'inyanja Atlantique, abategetsi b'Amerika babwiye Al Jazeera ko guhagarika imirwano na Iran biteye byahinduka bagikomeje. Yongeye kandi Trump nawe yavuze ko mu gihe gitutu cyo gushaka amasezerano na Iran kiri kwiyongera, Trump yavuze ko ashobora kuba ari we muntu udahatirwa cyane mu biganiro. Ahanura ko igihe kirimo kurangira na Tehran kubera ko hari ibintu bitazwi neza mu kirere. Abantu bahakana ibintu ku mugaragaro ngo n'amagambo menshi ashyushye, atari ko nyamara murimo guhakana ibintu bigaragarira rubanda. Donald Trump yabaye nk'uca amarenga yuko hari ikibazo girimo gusatira Tehran mu buryo bumwe cyangwa se ubundi batazi. Nawe tureba amagambo ya Donald Trump, amagambo yavuze abwira Tehran yuko ikwiriye kwitonda, cyakora ashimangira cyane cyane kagahenge kagikomeje. N'amagambo yashyize ku rukuta rwe rwa Truth Social, aho akunze kunyuza ibitekerezo bye cyane cyane muri iyi minsi ari mu ihangana rikomeye na leta ya Iran. Bwana Trump yagize ati ku bantu bake cyane ubu kurusha mbere hose
basoma The Failing New York Times, cyo kinyamakuru cyapfuye cya New York Times, cyangwa bareba fake news CNN, kinyamakuru kitari cyo cya CNN, bibwira ko mfite impungenge zo kurangiza intambara, niba wabyita gutyo, na Iran, inamara na Iran. Ndakwinginze umenye ko ndi umuntu udafite igitutu kinini cyo kuba muri uyu mwanya, mfite umwanya wose ku isi, ariko Iran ntabwo iwufite. Isaha iri kubashirana cyangwa isaha iri kugenda. Impamvu bimwe mu bitangazamakuru bikora nabi ku bafatabuguzi babareba nuko batakigira icyizere. Ingabo za Iran zirwanira mu mazi, ziri mu nyanja, twarazirimbuye ziri mu ndiba y'inyanja. Ingabo zabo zo mu kirere zarashenywe, indege zabo zirwanya intwaro za radari zarashize, abayobozi babo ntibakiri kumwe natwe, ikigo cyarazimiye, kirakomeye kandi ngo gifite umwuka mwiza, kandi kuvaho biri kugenda barushaho kubabera bibi cyane igihe nikiri ku ruhande rwabo. Amasezerano azakorwa gusa niba kwiye kandi ari meza kuri Leta Zunze za Amerika, inshuti zacu ndetse n'abandi bose ku isi. Perezida Donald J. Trump ngaya magambo yavuze avuga yuko Leta ya Iran uyu munsi iri kunyanayimbwa, biri kuyinanira, batazi neza ahubwo nimba iraramuka kabiri. Kandi Trump we ngo nta gitutu afite cyo kurangiza iyi ntambara, azarangiza igihe ashakiye. Icyakora ngo Tehran yigiye kiri kwishirana, igihe cyo kwisubiraho no kwitekerezaho ngo bemere ubusabe bwa Leta Zunze za Amerika is running out, kirimo gushira, kiri kugenda. Ati nimba baza ubwenge ahubwo bagakwiriye kwita cyane kuri bo bwabo, cyangwa se kwita ku cyo bagomba, apana gukomeza kurebererwa gutyo gusa. Bisa naho Iran ibonwa nk'igihugu kiri mu kangaratete kuri Donald Trump, ndetse no kuba ubu ngubu amasari kubashirana yo kwemera icyo Amerika ishaka. Nyamara Iran kubi biganiro byaba guhagarika intambara byaba ntigeze na rimwe ica bugufi, ngiciye bugufi Leta Zunze za Amerika. N'ibiganiro byabereye Islamabad byigitezwe gutanga umusaruro habe na kanunu kabivuyemo, ndetse ibiganiro bya kabiri byatangajwe na Donald Trump ko bishobora kuba bikabera nanone mu gihugu cya Pakistan, abe ngo Iran yabyitabira, ubwo byarangiye bitabaye. Iran igaragaje yuko nta mwanya ifite wo kongera gupfusha ubusangire kuganira na Leta Zunze za Amerika, igaragaza yuko Amerika itakiri igihugu wakifuza kuganira nacyo. Ibi byongera gushimangira cyane cyane uburyo Iran yatesha agaciro Leta Zunze za Amerika ndetse ikayikuba na zero, kagaragaza neza yuko Amerika itakanga Leta ya Iran. Ibyo byo bigomba kumvwa neza. None ngo na drone ya Leta Zunze za Amerika bayikubise uwakajwiga, barayirimbuye buryo butangaje. Ibyo kubyizera byabanje kugorana, ariko Iran iti urabuzwa n'iki kubyizera ko tubikwereka? Mungu wakamanzi nawe uragoye, nanjye ni ndinde kubihakana kandi muzerekana wose urinde. Ubu rero bitunguye gute? Abase byatunguranye bitewe n'iki? Ikintu cyabiteye ni ukuba drones nyinshi zerekanwe mu mujyi wa Tehran, drones zirimo bivuga ko zikomoka muri Etazini cyangwa se Leta Zunze za Amerika, zimwe muri za drones zikomeye. Ni muri parade yabereye mu gihugu cya Tehran, abanya-Iran bishimira cyane cyane iby'ingabo zabo zakoze muri kino gihe cy'urugamba bahanganye muri Leta Zunze za Amerika. Muri iyi minsi icyo twakwita parade cyangwa se ukwiyerekana kwabereye muri Tehran rwagati, hagaragayemo urumashini runini rutwaye za drone nyinshi. Muri izo drone habonekamo imwe bahaye ibara rya pink cyangwa se reka turyite roza, iri kugaragara cyane. Iyi drone bayanditse amagambo akomeye, bagaragaza neza ko ari igisebo kuri Amerika. Ni drone bivuga ko yafatiwe mu kirere izwi nka AWACS drones. Iyi drone ngo yafatiwe muri Iran, irafatwa neza pana kurimburwa. Ibi ngibi ni ikoranabuhanga ridasanzwe. Kuba drone ishobora gufatirwa itari yagira ikikora, igafatwa ikiri yose, ikiri nzima, byongeye gushimangira cyane cyane ubushobozi bwa Iran bwo kwibasira ibikoresho by'umwanzi wabateye. Kandi bagaragaza neza cyane ko nimba Leta Zunze za Amerika zikomeje ibikorwa nk'ibi ngibi, nta kabuza ngo Iran ifite ubushobozi bwo kwirwanya. Ni ubutumwa busobanutse neza, ni n'icyizere bongera kugirirwa na rubanda, babwira rubanda yuko Iran izakomeza kubarinda mu buryo bwose ishoboye kandi nta uzayibuza, ndetse no kweka Leta Zunze za Amerika yuko Iran ubu ngubu ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ryo gukacira mu kirere udukoresho twa Leta Zunze za Amerika ngo kace, kandi bakadukacira tukiri twose.
ibi ngibi ushobora kubumva ko ari ikintu cyoroshye, ariko nimba ari ikintu cyagiteye ubwoba kuri terre cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni ukubona ibikoresho bya gisirikare byawe hari umuntu urimo kubikoresha cyane, cyangwa se hari umuntu uri kubigenzura ku rwego rukomeye, ku buryo ushobora kwisanga akuze neza intambuko, inyicaro ndetse n'indeshyo. Aha nuba uzi neza icyo yakoresha iyo koranabuhanga ryawe yarangije gushyira mu biganza bye, bikaba bishobora gutuma byange bikunze hagomba kuboneka ikibazo gikomeye cyane kuri wowe mu gihe runaka utigeze utekereza, yase mu minsi runaka itigeze unatekereza ko ibasa nk'ibyo ngiyo byabaho. Nimba Iran igaragaje ubushobozi bwayo bwo gukora ibisa nk'ibi ngibi, nanone kandi byongera gushimangira cyane cyane ko igihe rugamba byaba bibaye ngombwa ko rwongera gutangira, Iran yiteguye kandi mu masaha y'ijoro yabigaragaje n'ubundi ihangana n'ibiguruka, bamwe bemeza ko ari za drones, abandi bakemeza ko ari za roketi zizohejwe kuri Iran, nubwo kugeza amagingo aya biteye byasobanuka neza ninde wabyohereje. Ariko nimba atari Israel, ratabura ntago ari Amerika, si undi muntu waba wohereje ibisasu muri Iran ninde? Uravuze uti na Amerika tu, nanjye na masaha ari imbere arabitubwira, kandi nk'umungu wa Kamanzi mpari kugira ngo mbikubwire ibizanya byo byabaye. Turakomeza kubana natwe, uti ye ndagushimiye, ugubwe neza, amahoro imigisha n'amahirwe kuri wowe.